Menan kenarit bak puen urang nyan pare sulutan hana lehaba sinyak ban urang ngan sinyak pekan dan pocut dalam ngan pocut raja gekrale rakyat ngan ule balang dumsi kalian Tuhan ngan muda gepegah haba musuh ka datang kejeruan si kandang jak tuntut bila gebringan alan bandum ujara gepa genanggra getambak kuta lila meriam bandum gepaso bede bak jaro bandum karata balingka nanggro gebo ampelan ngan kuta rentang bandung kalengka sehingga cukup alat peperangan menggepreh jan musuh jiteka amma ba'du siat habanyan kejeruan si kandang ne ili lanjak ngan bala tantra dum si kalian penuh dalam belang mekeba-keba hingga ke sampo gampung burian ba'in si bayan ane musalla neta menglaju bandum uriang nyan mutu merijang ngan uriang jaga Uba musalla laju Jibril kata kajame bisan syekhuna tema musalla nesule baje dengan baule serban raya netren le laju jam peung jame awai le dile salim gop nyan ba badan metutu janggut merere menua balage nebuka haba Assalamualaikum he Tuhan bisan dengan gerak Tuhan katrone teka nejak sawalon dalam sukaran Said burian kagok tak muka side di gedung di dalam pekan dengan arian karo mendakwah na gebrite uba alun tuan gebangan rakan bangsa belaga Ame Jibri tengku jigop cang bangsa biak suang hana setia kepucit bede tumbak geliwang di si arian si droji saja teman seon kejeruan si kandang pio hebisan bek panjang haba sebab binasa Said burian sebab si bayan yang ane gata ni ba'da marid gat leta imdraw kudu mekilo gata di muka ulun ka tuha kudu puak kedro tak irin jino lun ngiang anda tengku musalla nebe enjaro izin lun jino tengku lanja kejeruan si kandang ne le sitro laju ne putawa ubaan anda bedang si bayan jak semata on kejeruan sambon kurang mulia hati di dalam sabe mepot-pot nepah ulikun ne iam ne sabah temana kalan Said burian di atir tilam kelembu rawa asep ne tile dengan ne pandang kejeruan si kandang tebian ia mata Allah ane ulun kamale menolun teme otrom bak gata ni bajat majat hantam teme tiha menale oraya gata
yang ulun pegah hana dapatih tanian tak jaya narit lun tuha lun pegah menau tak jawab medih cedah tatangkih tahui juara jinau ke pujian hai anak badan ada menyesai pihana guna gata kagop ta ulun ka kanjai sabab ni bahai pi buat gata kejeruan si kandang menan marit jawab cu sa'id menoban haba Allah ayah pakan cutian lagi ane mian petimplak haba bedah ayah jakleh ne jakwa ke ulun sidro bakle ne kira mengkaik pulih ni bak sakitnya balik bah kedro lun tuntut bila mengkan sidumnan hana mesampi han puah hati dengan merasa hana holun ba arian zaki lun hadu sakti ba ane raja kedeh ba parih ulun balah tak kuplah tangkura bak bekah dua menghana menan pandai mesigap ayah bek nejak neduk sajan ma ahabe haba sa'id burian kejeruan si kandang netren lesi gerak di dalam hati kedua macam muwawa ulang pikilam dada yang sabo pikir bahle bah menan ulun pegan perang hana meguna sabab si sa'id palingan suang pelemah tungang jilawan raja lagi dengan lon narit koh repang jiseon mekam hana jitapa uroje siga menolak kuan uronyo menan naritan gasa walau bak menan kejeruan gepike malaya bak hati han cin saba ni bak yang udip lebih gat mati mangat mesampe umuka tuha temadi kejeruan netanyang pakat ubak dung rakyat yang biapang lima walingan karung rakan ngel sahabat pajan memehat tajak perang kuta temaji seot le ule balang singa jeta perang kenang putika akan tetapi tabri utusan surat kiriman diletai wabah kejeruan pegat dua poh surat saboh ke Ralam saboh ke Ja'far utusan beda mehmoh lelegat jiin tak surat bak gure dua ban meteme jijuk lelegat masyurul ghalab laju ne baca hadapan parih petua rakyat arian mehan sajan serta sinyak ban uro ngan sinyak pekan dengan cud dalam sajan cud raja mono kebangan haba kiriman dengan hituan Bandung terata